mỗi lần đến năm mấy hạt tôi khi bồi hiệp mấy chuyện này sẽ tụi mình nè vắng đây câu một mình nhung phá hết tụi nó bồi lạc của tụi mình mỗi lần nè câu ngầu sau con nó mong mà trái lắc từ khi duy mong chẳng là giúp phụ thấy trái lắc chuyện này sẽ vắng nên ăn bèn vào tôi trái nó tâm lòng tụi mình đây giúp cái này cháu yên câu vắng năng xí mà cháu sai vắng yêu xong một tụi mình em với năng hạt tôi khi bồi hiệp mấy năng nắp mấy tụi mình mỗi mình tâm những chuyện này sẽ mình nhung phá nè tụi nó bồi duy nóc sao mà duy cần mong ngoan tụi mình mỗi lần năng ngầu trái nâng năng mong bờ làm một vui phá ngầu tại lappa chụp hình là một câu ông năng mong bùi chun phao sẽ em tụi mình mỗi lần năng yak sara simatama phần phao giúp vui từ sema năng mong ngày yêu amen tụi nó số cái nó bộ mong mà tụi mình câu ngầu trái nhẹ tụi kia trái sừng ya em tụi nó cũng ngầu tụi mình mỗi lần đi sừng bộ ngầu trái chị em I just wanted to remind tụi mình mỗi lần đi lappa tụi sừng này tâm hú bộ ở tụi nó tụi nó cũng ngầu mong mà the greatest need tụi mình để dùng ở vùng phong nơi miền Bắc, anh tôi dùng ở vùng phong nơi miền Bắc, tụi as a Christian, anh cha tụi mình để dùng ở vùng phong nơi miền Bắc as an individual, như lâm palum, ý mà as a church, phụ mấy nó, tụi kia, anh tôi yêu một kia, tụi mình mỗi lần để làm bất sinh để tâm nó chỉ nên to remind us again, tụi mình để chạy in tâm hồn nào, sao, các tụi mình để lấy Taiwan đây, mà bukan no, we need so many things, we need peace in the war zone places and countries in the world. Hok vi bu nyui chama ching me bang mai ato ba bong pon me bong ina isigama yibang nyui yok sang bu countries land mai isigama nyui land le tai manda ha ying phakso ni mo ato ba bong pon me bong ina ayang anyo atam jan nok sa de le tai manda ching me bang mai ki nang bu te sip te sha bu te kan bu jinang pa thong ina ayang they need a loving family, civil rights, good job to keep ma bu bong pon me bu ayang need na me pa thong ana. As a Christian we also need something. Tomando Christian again, we need something, and there is a mission for all of us. Ayang ato need to lay time to ya pani ma to ihuna. Ayang ato greatest need to ni tomando ihubwa hangi shi ibun mengama evangelism. Kadalanda Jesus Christa jeng ayang kadalanda ato punga omay pongatamlak ato a greatest need. Over tomana Gospel ma Mark chapter 16 verse 15. Mark pong panmavok aling panmanga dalay lakay. Sharing the gospel with every person is our first priority. Kawang Jesus Christa I may buchang ayang ato pungaw may pungatamlak ato atuman na nyingatambu Christian land pumunoklan ato atuman na nyingatambu tu chocha ni chubaya fanma lambulan lai apong tat aling nga dele tawanda preaching the word everywhere kawang ngao akan pima isigama moy landa nyo tambu pungatambu atawa tuman na nyingatambu tu show yoma vongpong na membu the need of an hour. Okay, the greatest need ngonang. Why do we need? Why is the need so great? Why do we need it? Isigama ato bongpong na meng bua yong bua si ibon na meng gaman. Number chama yapan need lela abang ba yapan ma the condition of the world. Tumana over sa tuman ngobu kadon yu delay talagay billions are dying lost in sin. Mabu kadalan ni pisha. Jesus Christa may bujang isimba sa aw ngo na. Ayang Jesus Christa yanyi bungawlan isimbu kadalan sa aw manang. Ayang oba tumana rom apong lim aling tabe mat lim. Romans chapter 3 verses 23 dalay lagay. Every one of us, we are all a sinner. Hado tuman moilan katun yu kadalan tuman moilan nu kata. Hado ki iwanda tuman mongchang da takkay paya. Mabu kadalan hado anu yipui ba isigama yichau ba ishaba mabuka dan linang kyo atoki wanda as a Christian, as a church, do you feel the pinch that no, I should be doing something, I'm lagging behind atoki ba attitude mo ya awba tumana yilakpa niyo John chapter 8 verses 24 the later without Jesus they will die in sin. Jesus Christa imana yiya abo ni mengama isigama Jesus Christa tumana yiya abo ni mengama mabuka dalang katun yu the later wanda anumali nang kyo anumama ngo nang kyo atau atuman chin is a concern atau atuman chin is a zeal to reach out to them itu na thake inaga mun khuchili na hoy inaga amian phapna nukure tuma moila na chamte leha. What is that means to be at home? Ano tuma na yu noksa da lay dai wande mabu relatives la no mabu noksa ka dalan isigama tuman 5 bulan tuman maidam ka dalan no isigama simnyu simbalan isigama tuman yubi chingsimlan
mabuka dalan saau kau mai bujang ishimoko adawa nang hayang atau tuman pogusia tuman mingo wang nama isigama tuman ta ngawande isigama tuman Jesu Krista mai bujang imande pongai yo pungne mengya wang na to ibun lai ni na lai tai wande Jesu Krista mai bujang muilan de pongatam lakyan Jesu Krista mai bujang muilan de nyo watam lakyan hagi ibun mengama yu noksa de lai tai wande there are many families and relatives friends and neighbors are being lost and dying in sin. Are we doing something? Do you have a genuine concern for each and every person? Many Christians are doing little. Okay, mabu Christian landa lay day wande. We are doing little. No, tumanda nyenge tambu tuisho afangba yafanna hadoba. We are doing just little. Yo nga shuya. Ishigama tumana hipak payo. Ishigama tumana tuman mga obushimay ba payo. Hadugi sa yo nga soshinang. Ano, lemsu bawa yapan naman later. I wonder what that means for a nation at large. No, precious soul. Mabuka dalan. Anya yun sa mabukan na accident na mga ishigama alo no. Take an example of India. Tuman India kadok ta later. I wonder sao mabulan. Jesu Krista may puchang ishimo nang iman chinesa yupo chamya. Ishigama nang iman chinesa nang ngau kaya. Tuman yung awang nam kaya. Ishigama as a pumayno. Tuman hangu chilangman chilangya. Ishigman nino noksama, tino noksama, yubi chingshima, hangu chilangman. There could be so many things. Unless we do something to meet this need, no. Unless we do something, tumana hado hakiye angune menguma. Ishigma tumana leye, no. Ini saigina chari dishugulado. These people will lost their life. Many will lost their life in sin. Mabuka dalan pishimanung. They will lost their life in sin. Hayang hatawa nang hayang hataw. As an individual, nyulom palom yafan ma, ishigma pumayno hatawa tuman, paupunay, ishigma tuman yo punay, ishigma tuman yoy din yung itang buto show yiling muna yemeng ka, tuman mo ilan natin iya. Ni ishigma yafan ma, the condition of the church, sa mabu yung nokte, ishigma mabu kamjung yafan da lay mande, many congregation have lost their focus. Mabu kadalan na yui mukchan no yup nok ma yui mukchan ishigma khamjing ma pumoy nok fei yui mukchan ang buma de kyu no hongni mai koi mama tumana chinga bu wong hai an phi dai wande mabu kadalan payangi ayang atola ne yasan yale lak ne yup nok yishim bu kadalan payangi yup nok chang yishim bu ye chai bu chang payangi there were 1,200 plus students who went back ayang ataw yoma taw yup no mangi buwa less than 30 mabuka dalan na St. Joseph Science College haduki mo opportunity pa yo pungo nang bay mongta meng ba ayang boy ating ibanda ayang boy mabulan we have lost our focus in the church in the pumaynok no tumana pumaynok ta ishigama Jesu Krista fellowship ma ishigama haduki worship chimo we have lost our focus today konya katok ta lay dai wande yupnok may bu sa KBCM yupnok bawang na punggung yum nok mawang nga isigama na gimura yum nok mawang nga isigama aloba area ma saji konyak chingphi ma yum nok yo nga may tay nangi hayang boy hado yum nok tapay buka dalan na hangga tumana may taya haya are we just lagging behind ato the later when we are just lagging behind we have lost our focus ni subaya fanma many congregations are declining in number sa tuman yum nok ya fan de lay tay wanda yum nok ta pay bolan na sukon halan isigma na halan no imane pay buki isigma no job inang wanda you kam mando ba exams phay ma atuki pharmacy de pay buki takaden wanda taway alak chine pharmacy de tay buki you de bongbong ne membo hipang ma ayang boy you may ma ngwanda you okusang man may ngwanda yum nok hitay to atuki mo ma nang that's why there is a need to evangelize again, to re-evangelize. Okay, teman Christian lang teman dalam ngecunta waktu manang. Why the need is not being made? Hayang hado bongbong na mengbo, hado evangelism ponga tambong aulan, ising matuisyo, hado hangin na teklak ngopo si sa lay day wanda. Abang baya fan ma lack of concern. Teman mo lang Christian lang, as a church, as an individual, we lack concern for the people. Tuman na katalan chinisa hato concern, taibu, ising makatalan chinisa ay hato lunglak yang si ibu mongchang yinang. Ni sipo ba ya fan de lay day wanda, for some it is a lack of knowledge. Kada atam ya fan de lay day wanda, hangi lunglak kay no, kawang ngau ma ya fan nga, kawang ngau ma oba tuman na pungaw may Matthew 28:19.
hatu le lei da man da tuman da nyinga tambu tu show perhaps tuman mo ilan tai do ayang kawang cheng isig ma Jesus Christ mai bu pong dam lakyang hatu hi bu knowledge nang mo chene hayang ni chu ba ya fan ma isig ma ta yang hangi ela hangi nyol la hatu isig mo chene hatu lanja ingaw mo si bu Bible lai ngaw mai nyan mo si bu hayang over tuman na John apong cha aling teli mawok le nothing new hayang bu nang ating lakpu nang ayen nang moha bu hatu nyu tam lak hatu share na mela me si bu de nothing new. Just come and see my life. Our life has to be an example. Hatu ke mention bude. Tuman hatu yo pukan na. Lam subu ba ya fan ma. For some, it is a lack of courage. Oh no. Why na kuribo? Isik ma hatu ki bu courage nang. Rejection. Nyambuan bu. Vow bu. No. Kadala na yuda mengi pamas hatu ki tay bu. Ayang bu oba tuman na kawang lai ngau ta lay talaga. Kawang he will give us strength. And he says he will always be with us. Hatu ngau da tuman ating lakayo. Tau kay next ya pan da later man da police po ya pan man lack of faith. Kawang da ating lak po nya mo win po no. Tuman tay man da tuman pen ngok balak sa ibu ngau da tuman ating yilak po. Isi kuma yuy ning da ating lak po ya pan da mong iham ok po. Hatu gan ma tuman yok po yes ang mga inang. Nga su po ya pan man our lack of focus. Tuman ang magchang ang bu hatu wa Jesus Christ mi ichi hayang boy we are distracted by the world. Kadon yu tuyo na no. Hayang we are doing something impossible. Hayang tuman ato impossible to show yok isang lakangi lang musi. Kadon yung to show de tuman mong panang. Hayang kawang to show lang hu. Alam chama. Kadalan mong hanu tamu. Kawang na mong hanu tamu. Tawan da tuman na Galatian apongcha aling pan mi ibungaw ato piyangi. Hayang ato hangi si kawang mong hanu tamu bu ni menggama. Hayang nga kawang social yun ni menggama. Kada mong halak tamak paichi. Kawang number 1. Hayang ba kawang mong halak kay everything will be alright. Kada na nang may po siya haising lakpa. Ayang boy tuman wang na kadong nyo siya. Isig ma balance na may huwan na tuman na paupin na tayo nang. Tawagay ito ihubwa. Why do we need? Tuman mo ilan as a in a personal level. Individual. Yun ka. Jesus Christa may bubong dambu agent lang na may lagyan. Ayang ato agent lang na may lakan number chama tuman hangin na may laksisim na may gama tuman na nyinga tambu tuisyo hami iyang bukia Matthew 28:19 ato matuman na commission na may bu ayang tuman na nyinga tambu tuisyo mo go and make disciple of all nation each and every one of us yuy noksa mawang yang yuy yupi mawang yang yuy pumanok ma away outside everywhere ni su baya fan ma do show our love and genuine concern for others tuman na yuy iman da kan lang bu hada ho tam lakyang hayang what greater love we can show than to show them the way of salvation tumana nanga na yubi de kananga nanga nil moksa de kananga nanga nang nyunang bada kananga nanga nang halanda kananga nanga nang pumanok de kananga hama Jesus Christa ayen lam nyu chang ho tama cha iman da to lam nyu ho tama ne mengama that it shows your great concern and love for them be like the early church no tumana oba lying out the lay tai lakay early church awang na member Christian lan taisip taisha tai kan bumano chamba cha chonglak chai jade no pai lak chai jade no hatoki bu ngoyang ge hatoki bu nyung awang hatoki bu tuisha le ngoyang ge hayang boy sa tuman kadong ma individualism yui sing cha ne yui nok mai lak sa ha hatoki ngwanang hayang ba as a pumay no hayang as an individual can we balance ourselves like those early Christians helping and growing together in faith and love. Palisu po ba ya fan ma? Tuman mo ilan na chay jata chamlok yang. Ang chinay kawang lai ngaw mo ibuwa. Ngaw yi chay mo ni menggama. Hayang akam yi tungoy siya numungok mo ni menggama. The wages of sin is death. Hayang ato Jesus Christa chan ang buwa. Ibay haw po niya tuman mo ilan sa usilang. Tau kaya ato sa usiba jaw lak chinay sa tuman ngang lakyang. Nga subo ba ya fan ma? The joy no. Oba tuman na ball hayang a John. Iman na nyan bulay da lewa da. Lewan da tuman nang iyok puwa. Tuman na kadat chade. Jesus Christ may buchang olan pong tamba ng mga. There is a joy in heaven. There is an inner joy in us. Tuman na yun yung mong may la. Mong may iyong wanang. Ayang ato tuman mong may tawla kato ching sani chiyang boy. Wang tang mong may nang. Tau kay tuman ato ki pauk lak chiya. Lengok lak chiya. Kum na ito tanap tuman na ihubwa. Aun pani ihunang. Number chama. The greatest need for our church to go back to our first mission is the original mission. Tuman pumayno as a pumayno no. Tuman hatuking wana ibu ichi hayang boy.
Tumana nyinga tampu tu show evangelism, reaching out hatu tapia. Hayang as an individual, as a Christian, tuman moilan na individual level na, tuman moilan Jesu Krista ngaulan ponga tampu agent na meha. Hayang hatong ngaulan moilan na ponga tama Jesu Krista moha na tama imong may na tama. Hayang hatawa ating lak po fay. Hayang hatawa tumana lanja ima magchang yang being focused on God alone. Having faith in our heart. Ating lak po fay tuman mong chang man. Okay. Tau tenap tuman ba ihuba. Do you have faith? Do you fear? Nang nyam tay buwa. Hayang nang vow day nang gaa. Isi ka man nang knowledge na nang isi nga hangi laki hangalung laki. Kawang ngaw ido siya. Kawang da yudo siya. Kawang da tongha siya. Hayang nga tuman na kawang bay focus. Mamagchang yang nga. Tuman mo ilan na daw tuyo lang tayo. Do we have concern for the people around us? Do you have concern for yourself? Nang yin yahama cha chong la chinis concern mo ya. Hayang nang yung concern mo pikir kadalan chinis concern mo ya sir. Moilan da tanapa tungaw chay na tamnang chay balan moilan da kawang ilak pa moy man tamba.